amen. Sinza kandi kantu bambwiye hano ngo kari mu kuribwa se nakaheme kantu ngo afite viande bitazi igitungwa kiza gikomokamo mutura, ariko nayo ni igihu, ariko nuguhumirwa nk'umuntu ari mu kwitamira kamahunyiza amasaha atari ngombwa, ufite itatizo rikomeye. Imyitwarire yacu simbabuje kuyifungura n'imbiri mu kukiranuka mu gifu, ni bon appétit, nta shida afite njewe, kenda gusa wumva bya bitungwa biri kuri purafo ngo koma komike huzu rya musinziri. Ndanezerewe cyane mu biruko. Nukuvuga ngo indirimbo zitari muri Pasaka n'ijambo ry'Imana ni ifuyo. Bwana turatarama tukanezerwa, rimwe na rimwe tukavuga ngo isi yashize. Wowe marisi wowe hari na materi me integeke. Izo ntabwo ari zo. Twebwe niko kuduha ubugingo. Naratangaye. Nza nkunda kubivuga. Murebe kwizera ukuntu kuza gusezerera kurimbuka. Amen. Nukuvuga ngo kwizera uguha kurimbuka kuburirwa irengero. Nukuri kw'Imana. Imana yakunze abari mu isi kugira ngo umwizera wose ayote kandi ahabwe ubugingo bugera buhora none. Ariko kwizera ni igihumbi iki kandi ubundi mu nzego za Satani kurimbuka ni kako kuza kugira puissance iyo hatari ukwizera. Ariko iyo kwizera Imana yakunze abari mu isi kugira ngo umwizera wose ayote kandi ahabwe ubugingo bugera buhora none. Ariko kwizera ni igihumbi iki kandi ubundi mu nzego za Satani kurimbuka ni kako kuza kugira puissance iyo hatari ukwizera. Ariko iyo kwizera kwabaye kurimbuka kuza kujiyo kutazi. Amen. Ubwenge bwa muntu ubugira capacité yibigaragara. Ibitagaragara mu bwenge bwa muntu sukuri. Noneho kwizera ico kuza kuzana kuza kwimura ubwenge kukabujana mu cicaro cyo kwizera. Amen. Amen. Arababwira ngo umurimo wa data nuyo. Ngo nuko bagira gute? Ngo bizera. Uwo niho murimo. Ubundi abantu mumbabarire, abantu benshi bakunda kuvuga iby'imirimo. Kwizera niwo murimo. Nukuvuga ngo niwo musingi. Iyo udafite kwizera nk'umusingi ntiwomenya umusaraba, ntiwogira n'umusimamo. Woza ugenda nk'umusinzi gusa. Nukuvuga ngo kwizera ni umusingi w'ibyo tugeraho byose. Yaravuze ngo Imana twizera ngo niyo yonyine yambaye kudapfa muri yo. Ngo izayambara umucyo nk'umwitero, ngo iba mu mucyo wakategerwa. Ngo ese ninde wigeze kuyireba? Ngo yija gutabara bera bayo, ngo izire mu muyaga ikagendera ku mababa yawo. Ngo yicara mu mahuriro y'inyanja zikavura, ngo yicara mu rukiko ihayiburanira bera isigahinda umushitsi. Hallelujah. Kina ni Imana wewe, Imana. Muzamuryama mwizikure. Kenda gusa wumva bya bitungwa biri kuri purafo ngo koma komike huzu rya musinziri. Baye muvuga ubutumwa wa mbere okubwiriza mu mwaka mushya. Biranejeje cyane kandi ko ndabona mufite Pentecoste ihagije yo gutangizanya umwaka no kugira ngo ijuru rizakomeze ribarinde kandi muzawusoze neza. Imana ibahe umugisha mwese uko mungana. Dusome ijambo ry'Imana. Hari umuntu uzi gusoma mu buryo bukiranutse. Asome mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 10 umurongo wa 17. Cya 10 umurongo wa 17 arongera asome mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 6
na dufashe gusoma nimba yahabonye Abaroma 10 murongo wa 17 wonyine. Ego. Dore kwizera uheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Amen. Amen. Abaheburayo gice cya 11 umurongo wa 6. Murongo wa 6. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho, ikagororera abayishaka. Amen. Simbuka ku murongo wa 24. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Faraho. Amen. Neza nkurubura, neza nkurubura, nyogesha amaraso wavuye kugira ngo tuganire Imana yo. Bwana sifiwe. Kugenda nk'igisirimba nyine bene iki meze neza. Yeza nkurubura, Yeza nkurubura, mami nyogesha amaraso, nyogesha amaraso wavuye kugira tuganire Imana. mami nyogesha amaraso wavuye kugira ngo tuganire Imana. ntabwo ngutunganiye mwami, mfite intege nkeya mu mutima, nakubonye ndetse nakubona ndetse muke, nizeye ko ari we, nizeye ko ari we wakirira. iryo riba niryo, Iryo riba niryo nkeneye, niryo gusa ribasha kugeza. mami nyogesha ayo maraso, Mami nyogesha ayo maraso, haleluya kugira ngo tuganire Imana. yeza nkurubura yo, Yeza nkurubura, yeza nkurubura, yeza nkurubura, mami nyogesha ayo maraso, mami nyogesha ayi haleluya haleluya, mami nyogesha ayo maraso, mami nyogesha ayo maraso, kugira ngo Imana ishubahiro twese. Bwana sifiwe. Haleluya. Hano hari ikirere cyiza. Kweli. Abahungu mwahudumiye muri ibihumbi. Banko subiramwo akandi kamwe. Sinzi kuririmba kubera nyine maze kugira ko marabona itete uko rimeze. Subire igisirimba. Meze gute? Marembo ni ugururwayo, amarembo ni mbega umunezero tuzahabonera, amarembo y'ugurura. mbega umunezero tuzahabonera, amarembo y'ugurura. mbega umunezero tuzahabonera, amarembo. Imana ishubahiro. Haleluya. Haguruka nkwereke. Ngiye kuganira umwanya muto sintinda ni ibintu muzitambuka nkwereke. Ngiye kuganira ijambo ryo kwizera Yesu. Kizo birumvikana. Ndavuga kwizera icyo ari cyo na dimension zo kwizera n'ibintu bizabyerekana ko umuntu agufite. Izo simple ni ibintu zoroshe kandi benshi murabizi nta bintu birebire sintinda cyane.
kugira ngo nanje numva ubutumwa ku mukozi w'Imana bankugenda iritime irisa n'ifu mu mwuka kugira ngo ibintu bigende neza. Tuzambikwe imyenda idaraje mu ijuru n'amakamba atatswe w'inyenyeri, tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama, amarembo niyugururwa. Siko bizaba kubategereje Uwiteka, ntabwo bazakorwa n'isoni, abava mu masezerano areka, abo niyo bazakorwa n'isoni. Amarembo meza, amarembo niyugururwa, amarembo meza, amarembo niyugururwa. Mbega umunezero tuzababonera, amarembo niyugururwa. Mbega umunezero tuzababonera, amarembo niyugururwa. ayiwi mbega umunezero tuzababonera, amarembo. Bwana sifiwe. Atukuzwe Mungu. Kwizera ni iki? Hari amagambo menshi asobanura kwizera. Rimwe ni ikilatine ryitwa natitia. Natitia bivuga ko kwizera ari ubumenyi bw'umwihariko burebana n'iby'Imana gusa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kwizera ni ubumenyi bw'umwihariko burebana n'iby'Imana gusa. Ubwo bumenyi ntabwo tubukura mu kwiga amashuri, titubukura mu burezi bw'abazazi, titubukura mu bumenyi bw'ibihe. Aho hose abantu bazagenda bahavoma ubumenyi, ahubwo ni ubumenyi ndengakamere umwuka azana wera mu mwuka wacu, bigakonfirima ko Imana ibaho. Turi kumwe? Bwana sifiwe. Tuvuze ko simbisubiramo ndihuta, nuko niko kwizera kumeze. Ni ubumenyi bw'umwihariko umuntu agira abitewe n'umwuka wera wamuhumekeye. Umwuka wera ukazana komandema mu mwuka w'umuntu. Murabizi icicaro c'Imana mu muntu ni mu mwuka w'umuntu, si mu bugingo. Amen. Amen. Haleluya. Nukuvuga ngo ubwo bumenyi, iyo Bibiliya ivuga kumenya Yesu, ibitindaho cyane kuruta ibindi bintu byinshi. Ikazana ikavuga ngo kumenya n'ubugingo birangana. Iyo ushaka kwirengagiza gukenyuka mu bugingo, wirengagiza kumenya. Yesu yabivuze neza muri Yohana 17:3, aravuga ngo ubu nibwo bugingo. Amen. Yesu ni igihumbi. Ubu nibwo bugingo. Suko bamenya kwiyiriza cyane, si kubi. Suko bamenya byenda kuvuga indimi nyinshi, kandi izo ndimi ziremewe muri Bibiliya, ariko zivugwa abamenye. Aravuga ngo ubu nibwo bugingo, nuko bakumenya, bakamenya nuwo watumye ari we Yesu Kristo. Nukuvuga ngo iyo umuntu akurusha kumenya, akurusha kwizera. Bwana sifiwe. Uko muri mukubona abantu benshi bafite kuzingama mu mawazo, bazingama ubumenyi bugakehana, kugirira Imana icizere kikabura, kubera ko abafite ubumenyi buke. Amen. Amen. Abakorinto ba 2:14, Abaefeso igice cya mbere umurongo wa 15, nanone Abakorinto 10 umurongo wa 15. Ibyo bisobanura ubwo bumenyi tuvuye kuvuga.
kugira ngo ubashe kugira ubwo bumenyi biragusaba ko umwuka wawe n'umwuka w'Imana bikorana. Reka mbabwire ibintu bitatu biba mu mwuka w'umuntu biza bituma umuntu abigihangange agira umwihariko we imbere y'Imana n'imbere y'ibindi biremwa. Nicyo gituma kutumeze isi, Bwana sifiwe, ni inyamaswa ziturusha imbaraga zidutinya. Kubera iki? Kubera iteka Imana yaduteye tutayisabye yabitekereje muri yo. Mu mwuka w'umuntu haba icyo bita ngo ni intuition. Intuition ni capacité y'ubumenyi bwicaye mu mwuka y'indengakamere Imana yainstayemo kugira ngo izoze ibone aho ikorera muri iyo intuition. Ikindi cya kabiri ni conscience, umutimanama. Kurya umutimanama, amen amen, ni umushinjacaha w'umuntu ufite imyitwarire mibi, ni igihume. Uzoreba iyo wagize amawazo mabi, kurya ikintu kiza kikubwira ngo iyo hasira ugiranye igihe tulia, tukazugira ngo ni ikindi, ni umutimanama uba wagucashe mu buryo bumwe n'ubundi. Amen. Noneho hakaba urakara ukagira ni langue zitari ngombwa mu mafamiye cyangwa mu maeglize cyangwa umunsi wagize ibitero nyine muri kamere. Umutimanama ukakubwira ngo ibyo bintu ugaruka, ikirya kiza kikugarura kakubwira ngo se nari nabaye nte kuvuga gutya. Ni umutimanama. Ese ko turi kumwe? Icya gatatu ni communion, ubusabane. Ni ukuvuga ngo ubusabane n'ubwo bumenyi n'uwo mutimanama, uwo niwe muntu. Iyo umwuka wera yaje, amen, arakonfirima muri ibyo bintu, akazana komandema mu mwuka wacu bikemezanya. Niko Paulo yavuze ngo umwuka w'Imana ubwe ngo ni umwuka wacu, ngo byemezanya ko turi abana b'Imana. Cyo ni cyambere. Cya kabiri gisobanura kwizera byitwa ngo ni asusi, bivuga ko ari ukwemera ubwo bumenyi. Twumvikane neza. Ni ukuvuga ngo kwizera ni ukumenya. Kabiri ni ukwemera ubwo bumenyi, kumenya Yesu, warangiza ukamwemera nk'umwami w'ubugingo bwawe. Ni ukuvuga ngo icyo cya kabiri, ubwo bumenyi iyo bwaje urasabwa kugira gute? Kubwemera, kandi ubifashijwemo na wa mwuka wera, kuko Bibiliya iravuga ngo ntawuza hondi atagize gute? Atarehejwe na data. Icya gatatu ni ikintu bita ngo ni sidusiya. Sidusiya bivuga kwishingikiriza kuri ubwo bumenyi. Aya makuru muyumve ni meza. Kumenya ko Yesu ari umwami, kumwemera asesusi ko Yesu ari umwami. Noneho wamara kumwemera, ubugingo bwawe, imbaraga zawe bukaba kwishingikiriza kuri uwo wamenye ari wo Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo imbaraga zawe, imitekerereze yawe ukabona ko ntayo, ahubwo Kristo. Paulo yarabimenye, yandikira Abafilipi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Yarababwiye ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Yari amaze kwivamo, kwirekura, kwiyorosha, kutigagaza kubera ubwo bumenyi bwakwinjiyemo. Bwana sifiwe. Amen. Hari ahandi hantu yavuze, Paulo ni gihume, yaravuze ngo nabambanywe na Kristo, none ndiho, nyamara sinjuriho, ni Kristo turiho muri nje. Mwumva abantu bishingikirije kuri Kristo bazabivamo, Amen, bakirekura. Bwana sifiwe. Bakita ibo bakabura, Kristo akaboneka. Kanihute. Ni ukuvuga ngo ayo makuru tuvuze, kwizera ni igisubizo kiva kukwemezwa n'Imana. Imana ikakwemeza, igakonfirima. Ni igisubizo kiva kukwemezwa n'Imana. Si ibintu
waremye muri kamere yawe. Ikindi kwizera niko guhamya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kwizera si ama emotion, ni ikintu cyakwishayemo kugihesha gusobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bibiliya yavuze ngo dore kwizera kuzanwa no kugira gute kuriya. Reka mbabwire ukuri kw'ibintu, kurya ugutwi ndi kuza kumva. Muzorebe bene aba bantu basa n'abafite nk'ihakiri itari timamu, ariko bumva ntibaza biga, bafite amasikiyo yumva ibintu byose, ariko bafite itatizo mu buryo bw'ihakiri itari timamu. Ese kubera iki bataza biga? Mureke mbabwire, ugutwi kuza kujana amakuru mu bwenge, ubwenge bukumva. Igituma umuntu azaba uwa mbere ku ishuri, ntibazavuga ngo ni umunyamatwi, bazavuga ngo ni umunyabwenge, kubera ko amatwi yajanye amakuru mu ihakiri, ihakiri irakonfirima. Ariko wagize itatizo ritamuturutseho ritari timamu, imyumvirize isa nkaho igiye mu ciciro cya mbere cy'ubudehe. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Ese uko turi kumwe? Ikindi kwizera kinagikunze pe, ni ubumenyi burimo ubushobozi bukujana hirya y'ubushobozi bwawe, bukakwereka ibishoboka by'Imana. Ni ukuvuga ngo ngicyo kwizera kuza kugira, ni ubushobozi bukujana hirya y'ubushobozi bwawe, bukakwereka ibishoboka by'Imana. Ni ukuvuga ngo ubushobozi bwawe busigara mu ciciro cyo hasi, ubushobozi bw'Imana bukazamuka. Haleluya, haleluya. Uko niko kwizera. Ikindi kwizera, Bwana sifiwe, ni ukuri kw'ibitagaragara. Niho kwizera kuza kunkuriramo. Twebwe ubwenge bwa muntu ubugira kapasite y'ibigaragara. Ibitagaragara mu bwenge bwa muntu si ukuri. Noneho kwizera icyo kuza kuzana, kuza kwimura ubwenge kukabujana mu cicaro cyo kwizera. Amen, amen. Kwizera kuza kwimura ubwenge kukabujana mu kwizera. Ubwenge bukabona ibitagaragara. Iyo bwimutse mu kwizera buza bubona ibitagaragara, ariko iyo ari bwonyine buza bubona ibigaragara. Niyo mpamvu kwizera kuyobora ubwenge, ubwenge butakuyobora. Umva uko Paulo yabivuze, yaravuze ngo tugenda tuyoborwa no kwizera. B'Imana ishobora twese, ngo tutayoborwa n'ibyo tureba, tukayoborwa n'ibyo tutareba. Kubera iki? Kubera ko ibitagaragara nibyo byavuyemo ibigaragara. Alors ubwenge bwacu kugira ngo bugire capacité yo kubona ibitagaragara, burasaba kuja mu cicaro cyo kwizera. Problem yari muri iki gihe, uri mu gusanga abantu bafite amayeri mu bwenge ngo bayobore kwizera. Ni ukuvuga ngo uzoparangana igihe kirambye. Ugomba kwemera ukayoborwa no kwizera. Amen. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Reka nihute umwanya ngiye gusoza ku hafi. Ni iki kigaragaza ko umuntu afite kwizera? Hariho kwizera n'ibintu byinshi, hariho na dimension zo kwizera. Dimension zo kwizera. Kwizera iby'Imana yakoze mu gihe cyatambutse. Niyo makuru tugira. Iyo umwuka yatuje mu tuza twizera ko Imana yabayeho byose bitarabaho. Tukizera ko yaremye ijuru n'isi. Iyo ni dimension ya mbere. Dimension ya kabiri, twizera ko Imana ibana natwe mu gihe cyose muri preza. Tukavuga ngo Imana yajanye natwe, yatuyoboye, yaturinze. Gatatu, twizera umwuzuro w'ibizaba ariko gucungurwa kw'iyi mibiri. Amen. Amen. Ibintu bigaragaza ko umuntu afite kwizera ni uku kwiyumvamo. Icyo ni kimwe. Ni ukuvuga ngo umuntu agira ibintu aza yiyumvamo. Tugomba kuva mu kamenyero, tukava mu bintu bito, tukimuka tukiyumvamo kwizera. Kuko reka mbabwire iki kintu, umuntu uri ku isi wese uko angana aza yizera. Habe n'utizera Yesu, baza bizera ibindi bikoresho
bibafasha mu voyage ya hano mu isi yo gushaka imibereho. Muzamugira ngo aba bantu bagiri ibi bintu bizabikora amasaha atari meza, nabo kurya bazabizera. Iyo batoye voyage gusura ingo z'abandi bataziteguje, donc bazabizera ko iyo voyage bakoze iza guteza umutekano mu kimiryango y'abandi, bakabikora mu kwizera, ariko kwizera ibyo barimo. Ese turi kumwe? N'aba bantu b'abapfumu n'abandi bantu b'imanje bazabinjira muri systeme ya kamere yo kwizera umwijima. Kanswe twebwe abana b'Imana, b'Imana ishobora twese. Bwana asifiwe. Amen. Tuzatwizera. Umunsi wa Paulo azayerekwa neza. Yaravuze ngo Imana twizera ngo niyo yonyine yambaye kudapfa muri yo. Ngo izayambara umucyo nk'umwitero, ngo iba mu mucyo w'akategero. Ngo ese ninde wigeze kuyireba? Ngo yija gutabara bera bayo, ngo izire mu muyaga ikagendera ku mababa yawo. Ngo yicara mu mahuriro y'inyanja zikavura, ngo yicara mu rukiko ihayiburanira bera isigahinda umushitsi. Hallelujah. Kina ni Imana wewe, Imana. Muzamuryama mwizikure. Kenda gusa wumva bya bitungwa biri kuri purafo ngo komike. Uzuryama usinzire. Ndanezerewe cyane mu Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Icyakabiri, kwizera kugizwe no kukwatura. Kwatura. Uwizeza umutima we akatuza akanwa ke ko Yesu ari umwami, azakizwa. Muzamwatura ubusinzi. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kandi cyo kiza kinanira abantu benshi. Uzusanga bari mu voyage yangenda ngaruka y'imivugire itari ngombwa. Uza watura kwizera no mu gihe hari umurinzi wavuze ngo Bwana asifiwe. Amen. Ngo no mu byago nzaririmba. Nzaririmba no mu byago. Kuriya abantu kwizera kwabo kugomba kurenga imipaka. Amen. Amen. Ukarenga imipaka y'amaviza, ukarenga imipaka yo kubona pesa nyinshi, ukarenga imipaka yo kubona amatunda nyine bene y'intuza. Kwizera hari umurinzi wavuze ngo kwizera kureba kubitagira gute? Bitagaragara. Nukuvuga ngo tukarenga iyo mipaka. Tukizera Yesu. Amen. Amen. No tukareka gushingira. Amen. Amen. Kuri umugambi w'Imana kuri twe ni mwiza iyo turamutse twizeye. Ikindi cya gatatu kiza kigaragaza ko umuntu afite kwizera ni ukugwiza ijambo ry'Imana muri we. Bibiliya yavuze ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ryande rya Kristo. Muzoreba abantu ntibazi gusoma Bibiliya. Abantu benshi nuko turatarama tukanezerwa, rimwe na rimwe tukavuga ngo isi yashize. Wowe marisi wewe hari n'amaterime y'integeke. Ibyo ntabwo ari byo. Twebwe Bibiliya zivuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima. Iyo urifite uba uri muzima, ugakora ibintu bizima, ukumva ibintu bizima, ukabana mu buryo buzima. Bwana asifiwe. Paulo yandikira Abakolosayi arababwira ngo ijambo rya Kristo ngo rigwire muri mwe, rigwije imbaraga n'ubwenge, ngo nibwo muzabasha kuririmbanira zaburi n'indirimbo z'ibihimbano z'umwuka. Ni ukuvuga ngo indirimbo zitari muri Pasaka n'ijambo ry'Imana ni ifuyo. Bwana asifiwe. Ese ko turi kumwe? Icyakane ibyo bigaragaza ko umuntu afite kwizera ni imyitwarire myiza. Iyo wizeye Yesu ugira imyitwarire myiza, kandi imyitwarire yarantangaje. Imyitwarire yawe niyigena ibikuvamo. Imyitwarire yawe niyigaragaza uwuriwe. Imyitwarire yawe Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nizigaragaza uko wizeye ikareba complete mazawe. Tukazugira ngo uwo kwizera ukaza wigira gutya nk'umubandi.
umuntu yizeye Kristo nk'umwami n'umukiza we habe nahanyuze. Bwana sifiwe. Imyitwarire yiwe nuko agenda nuko yicara ukizera Yesu warangiza ukavuga ngo izuba ryavuye ngo rikoresha ibinywaje bene ibi bituma amawazo asimbagurika. Izo bintu ntabwo ari byo. Amen. Amen. Sinza kandi kantu bambwiye hano ngo kare mu kuribwa se nakaheme kantu ngo afite viande bitazi igitungwa kiza gikomokamo mutuba ariko nayo ni igihu ariko nuguhumirwa nk'umuntu ari mu kwitamira kamahunyiza amasaha atari ngombwa ufite itatizo rikomeye. Imyitwarire yacu simbabuje kuyifungura n'imbiri mu kukiranuka mu gifu ni bon appétit nta shida afite njewe. Esa tuzatwitwara gute iyo umuntu afite mbabwije ukuri iyo umuntu afite kwizera agira ubuhamya bwiza mu byavuga mu byakora mu myumvire ye. Gatanu nukugira ubuhamya bwiza. Bibiliya yavuze izivuga ngo icyatumye abakera baguhamwa neza ngo nuko bari bafite bagize gute nuko bari bagufite ugira ubuhamya bwiza. Erega ibyo abantu bazatureberaho usukumenya gusesengura theology ntabwo ari ukumenya kuririmba no gusirimba cyane bazaturebera ushuhuda. Bibiliya izivuga ngo nibabona Bwana sifiwe mwenendo wenu ngo watapata kumtukuza Mungu siku za kujaliwa. Nibabona imyitwarire yanyu myiza ngo bizabahesha guhimbaza Imana mu minsi yo kwemererwamo. Ugira ubuhamya bwiza. Amen. Umuntu yafite kwizera azagira ubuhamya bwiza nahanyuze bakamuvuga neza kandi umuntu uko avuga niko azavugwa. Icya gatandatu nukwera imbuto. Iyo umuntu afite kwizera nukuri ubundi imbuto. Amen. Iyo ufite kwizera na wa mwuka we icyo ukora directement nukwera imbuto nziza. Muzamwera imbuto. Yesu yaravuze ngo mwera imbuto zanyu kandi ngo zigire gute zigumeho kandi imbuto ntizigira amahimba. Igitangaza kiri aha hanze Bibiliya iravuga ngo hari imirimo ibiri, hari umurima w'umwuka hakaba n'umurima w'umubiri. Chose grave abantu bari mu gushaka ngo bazane imbuto z'umubiri bazibibe mu murima w'umwuka. Wumve uko gushanganyikirwa mu itete aho tizomera. Imbuto z'umwuka tizazirunguruka muri kamere tizohamera nta fumbire yazihawe ariko ukaza ukaguma ukazisindagiramo gusa na kamere yagusabise ngo ziramera zomezwa niki. Amen. Imbuto z'umwuka zibibwa mu murima w'umwuka. Imbuto z'umubiri nazo zikerera mu mubiri kuzivanga ntibzokunda. Imana yabwiye Yesaya ngo bazabona ishano ngo abite iciza ikibi bakacita iciza, ukuri bakakugira ikinyoma bakakigira ukuri. Nukuvuga ngo baravangiwe. Ikindi Bwana sifiwe. Kiza kiranga ko umuntu afite kwizera ni imirimo myiza. Kwizera kugira umurimo kandi n'umurimo. Abigishwa babaje Yesu ngo ese dukora iki? Ngo dukora umurimo wa Data. Amen. Arababwira ngo umurimo wa Data n'uyu. Ngo nuko bagira gute? Ngo bizera uwo niho murimo. Ubundi abantu mumbabarire abantu benshi bakunda kuvuga iby'imirimo. Kwizera niwo murimo nukuvuga ngo niwo musingi. Iyo udafite kwizera nk'umusingi ntiwomenya umusaraba ntiwogira n'umusimamo woza ugenda nk'umusinzi gusa. Nukuvuga ngo kwizera ni umusingi w'ibyo tugeraho byose. Iyo kwizera ugukuyemo ibindi wogeraho nta musingi bigeraho. Bwana sifiwe. Kuko ari wo murimo ukomeye. Soze mbabwira ku kamaro ko kwizera. Kwizera niko kuduhesha agakiza. Twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye ku mirimo ahubwo ni impano y'Imana. Ikindi kwizera Bwana sifiwe. Bwana sifiwe.
niko kuduha ubugingo. Naratangaye nza nkunda kubivuga, murebe kwizera ukuntu kuza gusezerera kurimbuka. Amen. Nukuvuga ngo kwizera guha kurimbuka kuburirwa irengero. Nukuri kw'Imana. Iyo umuntu yizeye nukuvuga ngo kurimbuka ntikomurunguruka, ntikomuderanja, ntikuza gusubira kumwifuza. Imana yakunze abari mu isi kugira ngo umwizere wose ayote kandi ahabwe ubugingo bugera buhora none. Ariko kwizera ni igihumbi iki kandi ubundi mu nzego za Satani kurimbuka ni kako kuza kugira puissance iyo hatari ukwizera. Ariko iyo kwizera kwabaye kurimbuka kuza kujiyo kutazi. Amen. Hallelujah. Amen. Ikindi kwizera kuza gutuma tuba intwari mu ntambara. Reka mbabwize ukuri, intwari zo kwizera zose zarwanya urugamba zagiye zinesha kubwo kwizera. Umwanditsi w'Ihoraho yaravuze ngo ngize ngo mvuge ngo iby'abasore batatu mu itanura ry'umuriro, ngize ngo mvuge iby'aba Samusoni n'Abafilisitiya, ngize ngo mvuge iby'aba Gideyoni, ngo igihe cyandengana. Intwari ngo baheshejwe ngo kugwiza imbaraga mu gihe cy'intege nke, gukiranuka mu gihe cyo gukiranuka, no kunesha abami b'abanyamahanga, no guhabwa imbaraga mu gihe gikomeye. Baheshejwe no kwizera. Uzurwana intambara yo kwizera. Ubundi intambara tukwiye kurwana abakristo si yo gukunda ibiti k'ishyamba cyangwa gukunda intebe nkasaro. Nukuvuga ngo intambara tukwiye kurwana nimwe gusa. Yuda yaravuze ngo nashishikarije kubandikira ngo mushishikare kugira ngo kurwanira kwizera bera bahawe rimwe ukazageza iteka ryo. Ngiyi intambara tukwiye kurwana. Dukwiye kurwana intambara y'amatiti, dukwiye kurwana intambara yo kwizera. Iza nkunda Pawulo yaravuze ngo narwanye intambara nziza ngo narinzi byo kwizera kwanje. Hallelujah. Iyo niyo ntambara dukwiye kurwana. Tukarwana twivuye inyuma, turwanira kwizera kwacu. Bwana sifiwe. Ikindi kwizera niko kuza kuduhesha amahoro. Yafi gusoza. Ikindi haleluya. Amen. Kwizera niko kuza kuduha gukira ibintu bibabaza umubiri ibi. Yesu abo yakijije bose. Amen. Yarababwiye ngo kwizera kwanyu kugize gute? Ese mwo turabipratika unyine? Mureke tubipratique. Kwizera kwawe kuragukijije. Yesu yaravugiye ngo byose uko bingana bishobokera abize. Ariko umuntu ari mu kwamashaka ngo bamuombeye azababwira ngo yagize itatizo ry'umuntu wamusuye mu buryo bwihariye, akazana abantu agakatabije umuntu. Bwana sifiwe. Amen. Abantu bubu bari mu kwarura nk'abubatsi. Mureke mbabwize ukuri, nutizera tuzonezeza Imana, kuko Bibiliya yavuze ngo utizera ntiyogira gute, ntibishoboka ko anezeza Imana. Shuti bavandimwe, nimugire kwizera. Haleluya. Kindi kwizera niko kuza kuduhesha iherezo ryiza, tukagira iherezo ryiza, kuza kutujana kukatwinjiza mu iherezo ryiza. Kandi kwizera kugasiga umurage mwiza mu mateka yawe, haba mu itorero no mu ruzaro rwawe. Iyo usoma Bibiliya, Bwana sifiwe. Mureke so twizera Yesu arahagije muri byose. Haguruka dusenga Imana. Kativita kale halituwe na hodari, Mungu ndiye nguvu yetu ya ajabu. tuamini neno na ishara kubwa zitafuatana na waaminio. Data urakoze mwami Yesu. Mungu Baba, izina ryawe rihabwe icubahiro Kristo. abigishwa bawe barakubwiye ngo ubongerere kwizera, ubongerere kwizera. Shinda